radite društvo? Ništa? Ništa. Ništa? Možda se moj automatski okretač palačinki zaglavio. Ja sam mislila da je to bacač jaja. Nema više izuma. Pa zapravo, ovo je više kvar nego izum. Kako god, svi ste u kazni. Opet? A moje plivačko natjecanje? Pronaći ćemo dadinu. Bićemo dobri, kao uvijek. O, kasnim. Moram ići. Hvala ti na pomoći. Baš lijepo od tebe. Trudim se. Kako si krenula? Na plivanje, u Iridiju Šaksima sam. O, ja isto idem u Iridiju. Cool, onda se vidimo sutra. Okej.